Beng Pan Angbong, Gonta Inko Rapli Kangkir Kijut. Kangkir Atomon Karbianglong, West Karbianglong, Lapen Dimahaso, Kile. Dogmoka along BJP Kisan Morcha Abang Puamai Kangi. Mahamaya Constituency MSC Ka Football Kacepate Angdung Kiti. Kardom ada bertalang penili bertatan bang thare harmoni ben bertang ton pen arjik tha. ASDC KSA lapen KNCA pen kepa. Ghonta engko rapli kangkir chiti pho arnia da pho apor monsam angbong judlo. Kangkir seksuluk sodak atomonabe sita hitikulat sampri dang asonsi theglong. India Constitution along kedo Article 244A ateng Karbianglong West Karbianglong lapen dimahaso aphan pangrum si hemprek mate autonomous state akimi kesengji aphan chingwai nangpo ASDC KSA lapen KNCA atum laso akemang pen kepado ghonta engko rapli kangkir chiti pho arni ada pho an kangkir judlo kangkir atumon kangdang ajok Karbianglong pen anparta dimahaso sampri dang asonsi theglong BJP Kisan Morcha Arupen Chiti Pli Arni Dogmoka Along Bang Phuamai Padopusi Dogmoka Pelada Katnyu Salang Bertanang Pale BJP Kisan Morcha Arupen Chiti Isi Arni Pen Chiti Creasi Arni and Kisan Morcha Abangphu Amai ke Padoji Aphan Sikdang Bomlo Pusi Nilitum Aperang Keladak Bertanang Pale Samilang So Block Mondol Dogmoka Lapen Langhin Block Mondol Kethom Aphan Samilang So Block Mondol Alongsi Pangrum Ponlo Puta Aro Amai Pen Pachini Dogmoka Rasingja Patu Aklam along Kapatu Bon Mahamaya Constituency MSC Cup Football Kacapati Chiti Pli Arni Angdung Kiti Patu Pontanglo Singteron Police Station Lapan Borgonga Police Station Angbong Chiti Pli Arni Angdung Kiti Cepatesi Mahamaya Constituency MSC Cup Football Championship Pajut Pontanglo Borgonga Police Station Atum Singteron Police Station Aphan Ball Pumpli Tapsi Kacapate Angdung Kiti Cepahai Nun Malang Sopor Han Bertamu Don Poniksina Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all. Grand opening of Bazaar India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Claret Beauty Parlor. Folong Kichengsi Sopin Sola Pen Swarlo Pan Kipamaradim. Probjin Pen Ingpupon Kangpu Ponji Lake Pai Chiklunify Ingora Nerkep Arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapet, medicare, hayu henlo. Claret Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Dhina mupi putar durtalong bangthulo. Lumbajang constituency ki parlo lang mili awar ara chiti pli arni rongbe rongthak arong ara chingrum si kacheleng atawar selam posini litum pherang ke karniu salang berta nang pale. Lumbajang constituency ki parlo lang mili pundik inghi dola sing ingti lepen rongbe rongthak arong ara chepeng si methang arong atawar selam pon. Rong amekar aniling hi kaningje atengki lang mili atawar ke salam ji aphan. Karbeng autonomous council aphan tawar ke hang. Abatai do ulo bonta council pen tawar ka salam ji angring angthek longle ajok pini arni rongarat tawar ka salam aphadeng deng nang kong pusi alang lining je Lito sorkar afong tawar ka cholang afong lugo chupi nang deng de ong si rongarat tum ka chakon e non barla for beteng diria for litum tawar ka be tawar ke henno tawar inghan saide langdong saide kiso ke ponja tawar ta ve ni litum 108 garita nili to mafong lo ke hang bon sita me alat lang mili pulo tangte la tung wang ai he aposi MSC election of hang sita me candidate ke haya pha nili tum rong pen la pen dak lang mili ria ko PPR development si ke naima ko nitum ka do ka be a proposal pidun lablo la pen MLA election of hang sita me rong pen ko PPR development sinang tum hang undi ma pusi nili tum hanang nang pulo la si nili tum ke nang chot ke towar la pen karen la son thom si proposal ki donlo bon sita me pinyar nian ta nili tum chohong bom pen thang nat nili tum aphan la hai development ang ke claim tiang thek nili tum thang da ni tum lang mili area kaddo ka ve rong krener ke barat do polling station isido LP school hum thom do la so arap nili tum pini kang ting ajo ke donang la sinil tum pini ka chak on AC methang rida kam methang hema kam chi o bup si nili tum tawar ke tak chipiduglo methang ke cheleng gi afat na jok pinang ana bemar non barla hod diarrhea bemar la pen ke dysentery malaria ke so phopik la pen kichita dolo kichita penan dolo lahaya ke no pena jok nili tum rong sorak kisung ke phona lasi kiwang gilangar ni nili tum afan la son akirap sorkar pen thangna da kirap akang hona kang jin so bi plonte kiwang gilang MSC election hu sita me nili tum sita me kedam tang son chikidun thek theda po bu nili tum lang miliarat pen cerai MSC election hai det pen tum local MSC sita me non puta lang miliria ke wang belang la pen MLA sita me lang miliria ke wang belang la pen Omalo dak nang litum local MSC ke sar roton teron la si roton sar MSC phana nili chuning ri dam lo nili tum lang miliria towar ke helat chung ong lo sar lang si la si non barla sek sen gevel asaba ke war phu ya phan ka cheleng message ya phanang li bebosta dun tha bus nili chuning ri dam lo bon sita me alang li nang thak bang ke la hai sim ke non abe non ke claim un e ta sinang li application tok non PWD pagran dia phat nilihin bana recommend ang pidun po busalang li nang kitsak do kasi la hai non si application ki pilang recommend alang pi elasi office ang deng lang e paduhi nei klong ta la ke non pen pita muni ang ke munit tu makisung ka ani bang si kisung
laso posi pinya nia nilitum rata tum ke tipi duk nangke mitang kurpak peng kami klem nangke akisung man tipe jog ya pat posi nili media panda tuningri ada berita bang lapan sikang ton ponila dumi thangme kurang tu